nhớ trong tới chậu sấy cho lên cho tùa lúa chuyện này ta tập bỏ để nó chuyện này cái lúa chuyện chứ lấy cho tiền lúa chuyện tính tu nhớ cho bé tết chờ thái ở cụ cho ít tu nên chứ như tao này con chân thật thật lì lấy cho tiền cả tàu lì nó chỉ có những núi bé mỏng chữ sinh lấy cho tiền cho lòng vắt cho bé tụ có tài Giêsu nè nhớ vì đi cha họ luôn vì đã có hạt tiền ít sông này rồi ít sông nó chỉ bé dụ một chữ sinh ít rau cho nên vì đó họ tiền bé dụ trâu cho nên thì mình này tụi cháu bây giờ hơi kể bé thì đi mua cho kể chân nhỏ lót ló nè bé thì mua cho kể chân nhỏ lót ló chị bé thì đi ít sông thôi nó chị bé dụ đâu bọn chữ sinh là do tiền bé phụ nữ thái tiền cho lòng lát như ít rau nè bé cô nhớ đâu ít lúc sống mẹ bé lúc chị lúc thì cô nhớ thì ít lúc chị mẹ xứ tới xí bé chỗ chính chị đâu bé cũng một cái cổng xe này chị còn nói chị cũng như thì cụ ở dưới nhà không thái này cụ có tua chả con nó rồi cho nên thì cái tiếng cha thì chọn nhiều giàu là tua cổng té lúc chị chính nó nhiều để uất đầu là tuôn nó bị cho cái tết xe là tôi để tiền là cô chỉ ta nó chạy tết nó thế này chị đầu là nó chạy tết nó họ cá nó chơi nên hết bé lúc sạch thì để bé mua hao lưỡi tết nó chị bé là qua rau mỏ con chị là nó mỏ họ cá nó con nó mang gì cá cái liềuเลยnó con nó con quan của chú anh tới thằng nên là nó to sai đó này nó bự nó mà tổ chức không này khăn xiềng không chuẩn nhưng mà tập thang á thì nó là bé bự nó lúc nào nó pu sai là có lục kéo cái có bó cái mà này giờ nữa nhà của bây giờ nhưng mà cái cọc cổng nào vậy tao có là sao của luôn lên lên đi chơi con tôm đây là không được cục tà đi nhưng mà sáng thì cục tà rồi cái đó là nhiều giỏi lúc nó không nó mặc ở trong này nó quan ở trên vua nó quan rồi lúc đầu nó mình cứu rồi lúc đầu thằng nào nó cũng cho lấy ít nữa nó luôn đều cho lấy cái xe luôn đều này nó còn cứu thêm nữa thứ kiện tập tuổi cái tao cứ nó nằm mình chỗ nó có tao những thứ hát chẳng lấy nó về nó gì hả đi để chị cho nó cho nó nhìn hả chơi nó chơi nó cứ về cái là cá về chỉ muốn thả cho kia em mới mua phải không cá cá quan chị của chân này là sai thì bé cúc khâu mà cô đi rồi do thì khâu tông ba tàu đó chọc khoa là tôi kỹ đấy tôi là chỉ tao nó chạy thế ở bé chỗ bé xỉn chọn chân nhớ ra hỏi rồi là cô già giờ lấy cái chia là cô tua nên gió thì là tua họ lấy cái nó chỉ là chỉ tao nó chạy thì những ba chỗ mà cô đi nó chạy ra còn là tao nó vấn đề này có số chip lá này nhở và đó này thì bé lú xả thiết phút đó nè có nên phải khâu đu đó nè nếu xả thiết đó thì bé lú chỉ tính luôn nó chẳng hề lối chuyện chính mẹ xứ ở theo bé chỗ chính là nó cũng chưa xứ ở bé cũng chỉ tao muốn nhà dù sang cái gì thế rồi cho tiền dù đó chỉ cho là bọn nó chỉ bé hết chuyện nhưng mà họ lười tên nó chỉ bé hết chuyện sòn tao lên đỡ xứ này rồi muốn tao đủ cho là bọn lên đỡ xứ nhưng mà lúc chết thì sập bá sập lú là nó cũng bá tao này chỉ dù cho nên là sai thì bé lối trẻ tính đủ trẻ này chơi lối trẻ tính đủ mẹ nên nó sẽ
giờ cho nó cũng như choของเป็นบ้านchoตัวทำไว้choจิบลี่เลยนะอย่าbây giờ cho chính nếu mua choจิบลี่นะít thế thìเราจะbảo thì chính khát thèm liền bây giờ thì cả tao liền cho tôi đấy chính cho nên họ dùng chỉ tao bảo này rồi chứ ở bây giờ chính chỉ cho chính nếu mua choจิบลี่là tốt khi bé tha chín tu rồi thì tốt khi bé tỉnh cái trên tu này nữa chị bé lúc bác chị nhớ lúc bác khu đi hay tiền nếp còn là nó này rồi cái túi nếp còn là nó chị này do bé túi mép lá rồi do thì mép lá rồi do thì bé túi nẻ man lia chẳng nói chuyện biết của tôi cho chống họ chẳng nói chuyện của tôi chống bé sửa của tôi bé là cái nhà mỏ bé của tôi chống thì nó lại thế cho đâu có cây các cái kiến tồn lại là chuyện biết của tôi cho chống họ chẳng nói chuyện của tôi cho là của tia cho nằm lon là cái tia cho nằm hôn cho hôn cao nữa nè nó chỉ cho chị là cô ba trong ba thọ phải thọ trong thọ tôi tên sợ nó có khi bé tha chỉ tôi tha chị bé hồi giờ lo nó mỏ theo giờ khó nên tao bỏ nó cho chỗ chị má chị đông bé ba chơi đó bé cho chị bé lớn nữa bây giờ mới được tệ đi nó chị bé sau lúc chơi nó mỏ chị bây giờ mới là cho chị bé lớn cho trong thì thế chị bé lớn với chị nó tê cho mỏ bỏ đi nó tới chị có cho lo sợ nó có chị còn trong cao xưa hả nó cho nó mới bỏ nó to nè nó nêu cháu chị bé nó nhiều cái bỏ qua xứ lẽ cho nó như sợ chị cho nó cho nó một tiểu luôn à nó lòn á bây giờ họ đi còn nó cá to đi hay bố cha rồi bố cha này mua cha bố cha nhỏ khem nhiều do tội nhiều khoa nhiều mình nhiều khoa bay chứ đây nhiều khoa bay sao giờ chỗ tham ăn xì xì lấy chỗ ya xì xì bên chỗ ta điện nó chơi bé nó cũng như bé khó chơi giờ tận chỗ tay chỗ điện này chỗ nó chơi cũng như chỗ nhiệt po thế chỗ nhiệt tay lỡ hết chừng không có lấy chơi lỡ hết chỗ là ba bé chỗ tay chỗ điện nó theo nó chơi nhiều mua lúa thì ô thì bé chơi giao đây tàu của bé lúa thì bé nó chơi chia xứ lỡ bé hay cái thì bé cứ mới cái phát triển cái chơi xí qua hai lần cho tay chỗ điện là họ lừa được theo ก็อาจจะได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรตินะครับเดี๋ยวต้องขอความกรุณานะครับเวลาที่คุณพ่อกำลังทำวิชานะครับขอความกรุณาในเรื่องของการปิดเสียงโทรศัพท์นะครับฉะนั้นพวกนะครับอยู่ในห้องของพระสงฆ์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับđỡ chị cũ cho khi từ trong cao để non thao nhắm một cái từ trong cao nó này nó còn hai việc trên này qua trên này sẽ trở đi để qua các cái bài là xưa bé cũng mới chọn mấy tu mình xài mấy này khác nhau món tua olin tua theo là bé cũng hay khi thì bé lúc chuyện tu nó nhiều lúc chuyện tu mấy xí đấy chỉ bé cũng mới chọn chung là tua được họ đi đấy tua bát bé thì cũng chống chè sáng đầu giống thế một trò hỗ trợ rồi chè là cũng tôi chỉ chống mới chọn được cái má đầu thế sẽ để tôi chỉ chống cái đầu nàyเขาก็เห็นว่าเขามาด้วยกันนะขาวโน่นให้นั่งข้างหลังเลยสองท่านด้วยกันนำโดยพ่อสายันอยู่แล้วหลังจากนั้นบ้านตัวแทนหนึ่งท่านด้วยกันนะทั้งหมดนี้ข้อตกหล่นที่ไหนหรือเปล่าเนาะเลยนะเลยเลยก็โอ้มาไกลนะจังหวัดเลยประมาณเพชรบูรณ์เยซูเจ้าคือพระองค์ผู้ทรงถูกตรึงกางเขนข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านด้วยความอ่อนแอมีความกลัวและหวาดหวั่นมาก
วาจาและคำเทศของข้าพเจ้ามิใช่คำพูดชวนเชื่ออย่างชาญฉลาดแต่เป็นถ้อยคำแสดงพระอานุภาพของพระจิตเจ้าเพื่อมิให้ความเชื่อของท่านเป็นผลจากปรีชาญฉลาดของมนุษย์แต่เป็นผลจากพระอานุภาพของพระเจ้าเราพูดถึงปรีชาญาณในหมู่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่ใช่ปรีชาญาณของโลกนี้คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเราจะพูดภาษาใหม่ๆได้จะจับงูได้ และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยพระวาจาของพระเจ้า他进度ดีนะ เราต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าศาลาเราวันนี้นะครับจะคับแคบไปขนาดตาเลยนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่มาจากที่ต่างๆด้วยนะครับร้านในมอครับร้านในมอนะครับที่นี่แบบใกล้ๆกับหมู่ช่องรถนะครับร้านที่ใหญ่ที่สุดในประธาน700ครับรับหนึ่งอันค่ะจะหล่อแน่จะหล่อเหรอกูจะบอกแค่อันเดียวจะหล่อเหลือมั้งนึงเขาเจ้าของเจ้าเหลือมันกลายเป็นถือการหล่อแน่บอกช้าหน่อยยึดขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าถ้าไม่รังเกียจนะครับไม่ใช่เหลือยินดีจะเข้าไปช่วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้นำอาหารมาร่วมกับเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดทางไก่นะครับหรือว่าหมูทอดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไม่รู้นี่ว่าเสียงยินจะมาไม่เกี่ยวน้อยจะทำอะไรจะดื้อจะไม่ยังเหลือจอยจะไม่ยังเหลือจอยก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องเราไม่มีตายจีเจ้าตายจีเจ้าตายจีเจ้าไปมั่วเรา
นะครับที่พี่น้องจากหลาย ๆ ที่นะครับเข้ามาร่วมกับเรานะครับ มาอะไรพี่ไหนมาโอ้ก็จะเรียนอะไรจะเรียนอะไรถึงว่าไหนจะหล่อดีมาก ไม่บอกพ่อจูบอกเจ๊จู ถามน้อยๆนะ ของเราไม่กินค่ะ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการแสดงของเด็กๆนะฮะจาก เนื่องจากว่าเราใช้งบประมาณเยอะนะครับ ก็เลยต้องปรับเสียงให้ได้ สังเกตจากหลังคาแล้วกันนะฮะหลังคาก็จะไปตามงบประมาณนะครับ เจ๊จูครับ เจ๊จูเห็นหลังคาศาลาเวทีเราไหมครับให้รางวัลนะครับโอ้อันนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสแห่งวัดพระมันดาวิจารณ์เคราะห์นะครับถึงที่ชนสมัยผมเด็กๆผมก็ไปอยู่กับพระนี่นะครับขึ้นเวทีเลยลูกขึ้นเวทีเลยลูกเอาหมูไม่เอาหรอครับรับของใคร我找到了离别背如不地方我不บอกแต่ว่าแม่ได้เถอะ 发觉过后的我多也不我高潮我被公不公不完的道路说起